Eti Ghana for nipa we are the whole world dey me. Obu nsa try to keep your sanity part very safe. No na see papa no ni to say o see ye shimuja. O shena still remains. Yeah. E wo ho. E wo na ma de. Obofo pa ye ntwa mesesi amfo ngofuni ye ntwa dantu se be se. Ye de crazy nkusukura enhye. Eti just a honhoma de e to me it will work straight. E to me ade. Yakopon nyimi se mara wo. Oso ba obu nsa kra mfro puppet. Yes. What I say? But now you ebu yansa kwatan so dem na ehuri. Ye just say so far as honhom bone wo wiase we no. Almost we agent ye adwuma mom. Obi o chichiri no dey good in the toilet that's been toilet throw no mo yes but the how obeko ebi the last time we call program bi na baby a public place na me ko no so bi sanitary pad eda disposal na yes o ko washroom we obi millions no boys here ba yes sakawa fraud ya de mama nche so no si ye no onya sanitary pad obi a otie mi o enye se bia metana na me dia me keka ngwa yase o we need to tell you what is going on ade a wo to twe so easy no e obi millions obofo me pasa boys na di omoji omo returns omo from returns money if you have foreign channel this is how they did it they find a sanitary pad when they got the sanitary pad na omo koto odwanchin ba onya afe na yaye ni part bi ne de aka pad no ho na yesi o wadurom ne de afa alert semna mom no me de dware enti oni bro ni kasa chate a o control na dwen nantwinam ya de nantwinam aka odwan ba na wonyini no na de sa pad no ne yesi o wadurom ni millions no tiga younger be so da jiwa gomu no da Honda Accord the latest one not demu or the car cranny mamma ya de ende bi mu da anadu no we gina tija enkwanta so no we tware no ho tira se enkwanta so asema de asembe pie no we tware no ho deep o tware no ho bia anadu no ne aka ne se sport to sport on na okokotena machine ti kekekekekeke pa let them na bro na so sika de abere no why pad no de wa show ho so awu ujai to ho because we ade ba kwan bi last say na me nam traffic e drive and me hu lady bi say wabuni sa no hu ye I just slow down and I park car no na mfamba oba na so hima me pa chow da no na me no nkasa me pa chow na me kagu na so boko se me pese oba hu yi no hu asem because that the moment no e bi wa ko jin oba college wo ba bi yeah we hope baby abon ho adwana pa BCC no ti de adi kan aba no o petition bi na wa apepa wo je mato and it cost them huge nti wo ba nhade na wo twi abu nsa entwantem ebi okra ma because blood ni obi dia semna no boys me say wow wo hwem ya wo ye saka boy no what I'm saying is true ojantimba onyini o on ya fe ne part bori ye gu wadrum ye the part na kan ya toilet semna ya penin twina maka na wo si o si wi am ya fra ene ade ba ko bi kan wo me de tware anadwo e won kwanta so e kwanta dan nsem djumadi na wo hwe no me di obofo Michael me ne eye odifu pani difu kese Eric akwesi entwi na me ni na hye mu amene no watwetwe nkomo e wo kwanta na djumadi so na ensem no too deep eni me bi wo a ye ya adwen emma so because we kai wo say me ko eso ya cinema ye djumadi ye bro Queen Vasti Foundation e foundation na abone sesen e wo nkan pumpuni mantem a wodi ni djuma e boa wona woni bie wona wo ye frɛ wo mu ekunafo ene street children eti se wo pepa se wo nsoso bia wo bia wo pedwumako de ho abo wo mu ama makwa akoye sa adoye na meso se obefa your telephone number you go ase no afre Queen Vasti Foundation for na no matwetwe nkomo na o mama a set data
omo eye wo donation no omo de ache bia osumi bia omo eye donation eti me uhwe mi hyase ne boaboa wo ne frɛ number no ne bisa sɛ da bɛn ɛna omo kɔyɛ omo next project na wodo wo ho ahye mu bi Attention TV so ɛna cover wo dwumadi nyina enti e cover e baba be somo na wo hu sɛ wo so wo brɛ no entimi anye kwa high Attention TV so subscribe to the channel no na ma obi foforo so ehwe bi through sharing misro enkomo ayedie no betimi e de eye wo comment e de egu comment section ho e de amaye na bibia etimi kama ye kona ya hwe na ye de enkomo twetwe no abana wie ye na sofo mami musa wo sesei se obi hwe wo sisi ye ya na se wo hu se moje tumo ohun bebe free akọ hospital o nante na wonya ano pumasibra di asem na obetimi aka kire obadase abi se asem kese pa no bisa lady bi woja tunu for solid 11 good years na eba bi na on ending ko no bai okay and ebi trisi ya ni hu se oyini part ato baby no be fine Jesus na sadi fa no so ne ahom ne yadwuma nti obi de akɔkyina part ne di gyina de okay utimi di gyina obi kɔ ya de a se bi kɔ ne sika kro utimi di gyina sika okay so that say ene ebi kɔ so hye bi so dware e make so demonic power we hwɛ yi utule dwe yi obo dwe yi sanity na obi a wo hwɛ me a ofi sɛ mogya tunu na etuntwa no ana ai host kan o se hwɛ screen na se obo mu contact e wo ho what they fa na frame because we a sumamu asem sure ana odi na ye sister no dwuma saa oni ade a me di tu ase e brode ono lady ni dia no brode yeah be the brode tu ase because you say ade na ofona ye no oni brode oni pe ase okay enti bi so me the brode e dane sunsumo ene the brode ye ade no ene tutwai wow what I say enti na say nipa no uhuru the tracer obetima so wodi na atiwade e be ka no na tutwa no wade no oh a lot of people are going this through challenges we are here can bebre bu o mza entwa ebi wa obi okrema wa ko hospital kwa no nura do no enko because of moja na nkaso obi jidada so minim asof bebre ho a omo de part ni gina mo asore okay dibo ko no ma ru gum sa so what I say wo yam hwe yi wo ka hwe mo nte no omo de work with telesmack e very be telesmack e toa edem nti e de part de seto anu ne de work ne de sha so da nti wo ko wura mu a untumi nsan wadwe wo yo ba na wura mu ko untumi nsan wadwe wo betwe nkukura akwasia akokam wow nti e yade a ene na me pesa me ka kire wiase nyina se so yo ba odi focus e obi anu say I cherish woman, I value woman, I care for woman and I love woman. Me say oba timudenti oto na de papa atwene kra onwen hwade oba timi si ne pant nyina asan abonten light tintin on form so biba be yakwa ne mone yes timude on the pant dosu sa eso na ordinary na ade no oton sa ne wura firi mo ba bi ade ne se so timude wo nyese bia sabsab mo gimi wo etimude enti say bia di kubeto so kalo e na dadi wi ma me anka ye de sa de wo ro dada so na se o ro dada wo enti enna no e ma bebre yare o mo toro hwe wo ko hospital na e ma ne yare se mema e ma ne yare e se mema e ya dwumadin o wo sa Ghana ma e bo homodin e ya dwumadin Africans are women that they are strong, very hard work. They deliver. So what I say, but in spiritually no nyama ekutia mo ni pass solve ho nyama. What I say, ye waduma be obaka obi timi command obi no bia ye din o yusu part. Ono na chiwade ye ho. Awo ya e kana for ntumi contribute. Wow. What I say, intine bolama for make iska. Ashawo for make iska. So what I say, omo na mo sa bala sa ankrofo no so omo make iska. Omo mfa bala ofie no ya hayo omo so make iska. Mo kono mo hu pada mo mfa mra hwe obabo ni se pad ba ko it cost about almost 22,000
20 million can it scan 1 pad it will be so 2 pad at say 4,000 million what I say and so no who ni mo ba twatwene 60 million and any pan out on so e go make high money at the amount e go make high money high demands at the amount it na me catch ni pa bia say me say me need the prophet Eric Akwesientwi me review secret I win at the actual sure doesn't mean say I hate somebody or me phobia some but the person we are pay yeah say o pardon no who need company of you wa jababi tutu ayo town no thank you no ho ba bi tutu now we chechele ba to ball ma ball amaya ni sika unya 3 or 6,000 inti ball adwuma no ntumi nyai da tiase ai no ja ball adwuma na bola neska ma kre wa hu so so na de wa yi bi me fie na ti o meto na amana bi da o me de bola be gu sana se na boys ni ti piki mu no be gina me follow me sana me hom say na bi yi pad na bi yi we so into how many women in the news are we if I don't say wow if I don't say any na ne ya man wu na ewu ye man yare no mo yere ukọ kolebu a ye obi wa moja tu na okoda all type of test all type of x-ray ya yere bi je nya solution kolebu bebre se obi e hwe osisi ya send pam dey money on frame mo number is 0543 41 91 60 the next line says 0553 40 1462 1462 into your frame ya you baka sunsun nsem deep okay about minutes can I ashi won nsem ne pad na bo ne ka o bread mu bi baby say o yeah o bible he o pa man 100 million acha 1 week e be she binim bi pa o bani tue o bi pa o beto awe koko o beto ekegbe o beto bi e be she esu kro ton boka because of obi afa ne shebre me say oba part rich amubi na mafo mikiska ebi na ma kire wo ebi na ma ide ma kire wo wow yeah so obi ni obi twen asase ho manson na se enkwa na eduro tutu oba mu a rade ye de oba part na ye de oba part any party any someone nti mana kasa ni mari obukita tirimudenti omu so mu kurade dabi to mu timi nkura ne yi ya hwe obaye ni pawi a hwe be ma onene tiama no 2020 series na de onhia be ma ohu na che no man 100 Ghana oba be ma kwa mo na koda enye se ni tirim na ni o enye se ma ya fu but ohu se o ye mobo o be ma o ye mobo bibia hia we dey na no bibia hia we short skate we say wo ye na ibusan se na dey na wo ye me masem sa mami ayi ya me die be ma no se o se me pe na ma mpene na wo kwa na tiko ayi dudu awa binti ti ala me se me wow si ba ji oba ho ofo no nya fo edu ne bosum ya na fin aba no sa fin no susu obi sika obi dwetiri bo mu ni mu ne kra eso mu di sie yie no mu se obi form abrabọ de aye yie nti ma bebre destiny adane obi wa hwe etimi si wa wo ho kwan because madwane to mu ana obi ichi yeah madwane to mu ana obi ji o nti for how long and abey some mistake we enti no di for Akwesientwi attention TV aton safra no ma be bie sade we so me fan kamen na se moje tu wa peba no wa bere e be perfect e be hwem e we se isansu free ha and free fa aya na mo ya no de akwasha bere wa bi a obo na bra bo tene da ho se we be odo na aye e ye won kasa e no wan hwe wo ne maso yi wan hwe wo ne maso me da se odi for Eric Akwesientwi
ɛna yɛde no abo punimpu ensɛm a wɔde ato dwa no ɛyɛ shocking revelation wotie yɛ kora no yɛm ahyew nanka wonim ɛnɛ yɛakyerɛw nti deɛ na ɔso woyɛ mesrɛw sɛ wohwɛ na biribi anto asia no kwan ntwɛn ma biribi nto ansa na obi bɛnya wa ne firi adeɛ wɔn nso so a wɔnyɛ hwɛ ha ma saa asɛm na to no mesrɛw tie ne yie odiifoɔ Eric Akwasientwi number ɛna egu yɛ screen ase no fa ne frɛ no mesrɛw sɛ yareɛ no akyerɛw so akya frɛ odiifoɔ na ɔno wobɛtena se one on one na ɔma hwɛ sunsum mu nsɛm deɛ ahaw deɛ ama wo ankasa wohunu wo ho ano Nyankopɔn ɛnam papa yi so ɛbɛgye wo afiri eti mesrɛw fa number no na ɛfrɛ papa na ɛne no ɛtwetwe ɛyɛ nkɔmmɔ sɛ ho bɛhia paa to anamon ɛbra na so papa yɛ fa no waso yɛ wa bere kuma Agape William Street ofra mi a wasaba kama me adare to street no ba ya wada anapa metrase sure ya wada no pa bia wotenase aha ayi attention TV because we kai wo say adwumaku aso yasene ema yede eye dwumadi ebrew eye Queen Vasti Foundation foundation medical catch say wo boa woni bie wona wonam abonten so akunafo oboa ema wo mu esa etimi ekọ wona no otimi boa nkofo ema baabi oda no otimi enya baabi papa eda mesraw sa wo hwe isisi na wo pe baabi na wo ne wo mu aka bom se de be ya obetimi aye wo donation na mesraw fa aye Queen Vasti Foundation number na frɛ wo ne no mu di kasubo aha ena yede kontanan mu nsɛm dwumadi ebesi for now na da foforo yebese hyabidi edo of Michael I'm out of here.